Salibonani ma-viewers lama-subscribers AVG News igama umxolisi Sibonge Sakunxube. Esematheni namhlanje ngoLwesihlanu amapholisa kwele South Africa asebophe obeyisikhulumeli sedale lePhalamende uNosiviwe Mapisa-Nqakula ngemva kokubana ezinikele emapholiseni ase-Pretoria Central ngoLwesihlanu ekuseni lapho ahle afika waboshwa khona uMapisa-Nqakula obengungqongqoshe wezokuzivikela kwele South Africa u-Defense Minister kusukela ngomnyaka ka-2012 kusiya kwa-2021 wetheswa icala lokuthola izigidi zamarandi ama-millions phela amarandi kuyimali ayiphiwa esandleni njalo kuyimali yokugwazela okuthiwa yona ngama-bribe kwenye yenkampani ebinikezwe umsebenzi ukuthi isebenze kunye ndawonye lamasotsha akwele South Africa ngesikhathi yena engungqongqoshe wezokuvikela uMinister of Defense uyala yena-ke ukuthi ukwenzile lokho njalo kukhangelelwe ukuthi uzongena ecourt enkantolo phela ebhekana lamacala ecorruption. Kanti ngolwesine kuveziwe ukuthi uMapisa-Nqakula uthe yena uzimisele ukuthi angasebenzisana lomthetho kusenzwa uphenyo lwale indaba. Kuthiwa yena ngesikhathi engungqongqoshe we-defense ne-military veterans uthole izimali eziyizigidi zamarandi ama-millions amarandi kulabo abebesebenzisana kumbe abebephiwa amathenda ukuthi basebenzisane le Ministry of Defense yakwele South Africa. Kukanti amaphoyisa akhangela ngezobugilimbane kwele South Africa angene emzini kaMapisa-Nqakula aphendla yonke into bedinga-ke ubufakazi bokuthi kungabe kukhona yini okubambekayo okumbandakanyisa lamacala awetheswayo. Basebezombopha-ke ngoLwesihlanu esesikhamisile bekuvele kukhangelelwe ukuthi usazobotshwa. Kusenjalo uMapisa-Nqakula uthi yena usethethe-ke ikhefu emsebenzini njalo usetshele unobhala wasePhalamende uXolile George kunye nomongameli uCyril Ramaphosa ukuthi yena usazothi ukuphefumula kancane engekho emsebenzini ngemva kwalesi sigameko. Kodwa uthi amapholisa la angene endlini yakhe aphenya zonke izinto lezaphendla aphendulela izinto ayenze lonke lokhu yena engazange atshelwe lutho. Uthi ngesikhathi abe-investigative directorate by National Prosecuting Authority phela eyiyo ephatha amacala kwele South Africa ingena endlini yakhe ithatha ezinye izinto akuzange kwaba lokusemthethweni akukhuluma lo mongameli welizwe kunye la uthola kuyincwadi evela enkantolo isithi kakufike kuphenywe kumbe kuphendlwe izinto endlini yakhe. Ubone kuphela la wethukile sebona sosenzakala into ezinjalo. Kodwa uthi amagqwetha akhe asekhulume labe National Prosecuting Authority beyabatshela ukuthi yena uzimisele ukusebenzisana lophenyo lonke luze luphele. Kukanti usemele eceleni nasemsebenzini wakhe ukwenzela ukuthi uphenyo lolu lwenzakale kuhle ngoba amacala la awetheswayo uthi makhulu kakhulu njalo asephosele ikusasa lakhe engcopheni selikusasa elimnyama. Liyazi-ke ukuthi uMapisa-Nqakula ngoyibandla elibusayo le-African National Congress ANC ekamongameli uCyril Ramaphosa. Kukanti abantu abaningi bazibuza ukuthi lokhu kungenzani i-ANC njengoba kunyiwa okhepheni nje ngezinyanga ezimbalwa ezizayo. Ludaba olusatshisayo lolo esisalukhangelele kakhulu ukuthi lusazovutha amalangabi usiya phambili. Lingakhohlwa ukuthi lisubscribe kuli channel, lithande le video ngokupressa ulike bese liyishare. Siyabonga.